Mizoram Journal thir tu zong ta chi vai vek ule December ni song pali tho tan nia United States President tour electoral voter ten an thlan dan result Dr. PCB siam aziak kan ngai thlawanga chuba ka chanchin thar langsar zual then khat kan ngai thlabok don ani tun trum US President Inthlan te nuai chu atong chakchakin nena an hau ani rongot mai ado huai in do ta ramla kan tum reng ma se thudik dulam an diu bik lowa fight back ka kalmek ruk ru chu man tu in aman ani ta ber mai Inthlan tibur chor tu Democrat House State paruk le an von nei zat te hanta langela Pennsylvania electoral voter somni Georgia som paruk Michigan som paruk Wisconsin som Arizona som pakhat Nevada paruk atanga an elector ve ten ni song pali December thotan ni khan vote an thlak ta a Biden alamin Biden a an vote a lelama Republican state legislature ten vote an thlak ve le boka Trump an vote tling hle boka tling ve result a insual ta a engtiat ti tur nge ni tang le United States Constitution 12th Amendment dana chuan hetia state boy atanga parallel electoral vote omani chuan Congress in an thutluk na an siam turani ti chuan January ni ruksang ni somni pakata Congress chuan a rel don ta ani engtin nge Congress in a rel ta kang soito thin maila la thra chiang lo kan om takin soinon leila hetianga boina Congress in a chinfel dan chu Vice President chu Senate in an thangang tuna hian Senator Zazinga Republican in majority an neya an thlan tur po chut boy angai om love President thlang tur ero chuan House of Representative in an thangang House member zanga somthum pariati hian an va in an thlang vek ton lo state tin atangin thlang tu tur mi pakhat an in ruatang chuti ani wangin eng party zokin nge state legislature control tam zok Republican in state somni paruk an controla Democrat in somni pani an control meka abak state pani hi chakbi komlo na ani chuti ani chuan Donald Trump atan second term ain hong le don ti na ni ti chuan January ni somni sang ni somni pakhat hian chu bui tu om lovin Donald Trump hi president a inaugurate ani le ngei done Attorney General William Barr po Joe Biden a fapa eru na case lian alo thup tlata wangin abang don tange nge pu te du sakna dong chung sia ep tu party thil sual ti lo hum tum tu hi mi mak tak kan ome kan talan photo thin khol mak Trump a vote Biden a vote anga asang te la an chan tir thin na Dominion khol na tho dan chu Michigan state a million ho ma a mithiam expert ten an han en ti ta tak mai chu phat maya ti mai thei po ani lo phat hul mai tum tu te po an ti dai ta mai hetiang khol hian Trump vote makta doi engzat nge Biden a vote an lo chan tira engzat fako nge Trump vote an delete ti hi America pumpuya inthana pe chuan chuak turin investigation ro pui thamin an la dap chuang chu state dang Inthlan na po a ti der thong zo ta ve ko me Dominion man na state atam sia Trump halang na in Pfizer company siam chu in chiuna vaccine chu America mi pui sang dam tak ne na sem darin an in chiu ta sup mai he vaccine hian covid na za song ko panga in atidam te in mithiam ten an dem nge thlap ani Pfizer company ba ka hian Johnson & Johnson le company dang ta poin man thei turin damdoi an siam chuak ve mek bok ram dang ta poin vaccine an siam chuak ve zela covid 3 la ka hian na kum lam chu kan zalen thei toin a be sei ome damdoi mu chu ma hawin Mizoram a po avei to za som ko pali chuang ma andam le thei ti tu nei tu ten an puan kha United States a hian martial law puan anga em keini chuan heng fake news te Trump ado tu le fear tu zong te hi che thei lovin control vek se
CNN do thu chua te han khap dai dak mai se sipai opnan huaya Inthlan a thiang lim nei turin marchia lo hi puang mai se kan lo ti viawa ma se tama zo khian marchia lo puang kher lova chinfel dan le president ni chun zom thei dan kong hi a mutlang viau ni turani a soi ri du tlat ri lo mai ama de sak tu te tanga norna ana sa to veinen rin pha ba kin a ril ru lo puitlinga pathian a tri ema tong trai sak tu le chen chil tu tharau thiang limin a kai ruai tlatawangin chet sual soi tur em ala nei tlat do amai ro chu America tual chung thil koi tin maya China secret agent te lo in rol thu zia le lo in phum ruk tam zia United States President Inthlan na meu po za pa lowa an lo in rol ngam awang hian tuna defense budget dina hian China chu hne tu ani chu wangin kavi to don atinget maya dan trami Sydney po veli le sipai general then khat chuan president hian adu pot chuan thu nei na chung chuang extraordinary powers mang thei ani tin an lo fui sau bok chanchin thar langsar zual then khat te ngai thlak chun zamang Nigeria mar thanglam Katsina state a kan kar khua secondary school chu kar liam ta ni som poka December zir tom nia silai kengten an beinua school no pang zathum chuang chu tun thlengin an chil hriat lovin an lom zir tom ni som poka December zan khan mi pa school government science school hi motorcycle a chuang silai kengten lukhungin an bei ani security force te po kal ngalin school bei tu te nen hian ani kap zuya zirlai tam tak chu an school bulram hnuai an tlan chi ani Katsina Governor Aminu Masari chuan pathiani zan khan security official te meeting nei puin boarding school a hian zirlai zaria somthum pukwa anom thule an zinga zirlai zathum somthum pachu an omna chin hriat thei lo thu an soi Masari chuan zirlai tamjok chu in be na thlenga wanga ram hnuai lama an tlan chian hnuwa an on kia le tia soya ma se mi zathum chuang da chu an omna po an na hrelowa an le biru zel nge ru bu wan ni ti an hre thei ri lo tia soya ni Defense Minister Major General Basir Salihi Magas Puin Katsina Governor hi muin sipai te chuan zirlai no pangchir hrir lawa om te chu zon chua le chan chua ngei tumin thei to pan chua don tia hril school bei tu te po man chua ngei ani don ti soi bok engpol ma in school bei tu te ani thu hi an la soi lova in beina thlenna hmun hi Islamic law khau taka ken ko duwa ramchung mar chak biala chetla thin Boko Haram helpol te chetna thin atang a hlata wangin an in nam hnoi lo niarin ani poi khoi tu te hriat chian an ni lo wangle an thil tumber hriat ani lo awangin Katsina state chunga school chu khati rak ani ngalani kumsang ni song poret khan Boko Haram pol hian dapchi khuwa zirlai meichia za an lo robo towa sang ni song poli khan chibok khuwa tangin zirlai meichia zan hi somsari chuang an lo ru to bok ani Africa a Eswatini ram Swaziland tia hria Latin Prime Minister Ambrose Lamini chu pathian ni December ni som pathum khan COVID-19 wangin South Africa hospital a thi Ambrose Lamini hi ka liam ta khan COVID-19 a kai ti hriat ania December ni kat khan South Africa a enkol tura hruai ani Eswatini rama hian mihring makta duai khat point pani vel omin anjinga 39% chu mirathei below poverty line ania COVID-19 kai mu chu hi mi sangruk jasari chuang an om to anjinga zasong ni pasarin an thi pui to ani civil society group Swaziland Society Network chuan healthcare thazo komna rama enkol tura prime minister hruai ani wanghian sarkar chu an lo soi sel to ani Food and Drugs Administration FDA in Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine chu emergency tana man palna apek nu ale Center for Disease Control and Prevention a Advisory Community on Immunization Practice in he vaccine hi kumsong poruk le achung lamte hna pe karem ti nuwa pathian nia tang khan United States chuan an ram chanchina vaccination drive lian ber chu
a kalpui tranta pathian ni som pathum December khan Michigan warehouse atangin truck te chuan Pfizer BioNTech vaccine hi an phur chuak tana state changa hospital le clinic zaruk somthum purukan pedon ani vaccine siamna bei pui thlakna hi operation warp speed tiani Michigan warehouse atanga vaccine phur chu hi vial nuai ka singli sangli zani somsari panga ania state somnga vaccine vial bok za somre pokwa hi semvek antum vaccine vial khata hian dose nga zeloma operation warp speed chief advisor Dr. Monclair Slawi chuan kumin chungin state changa vaccine dose maktaduai som police am chu man antum ti soi nakum January thla chuan dose maktaduai somnga tanga somriat kan sem mananga February thla he bizat boki kan sem liang hen kan sem chuama sakmang hian kum upazok le nanna benvon nei first line worker le health worker te chu vaccine hi pek thei kan be se ani ati Slawi chuan anram mi pui 75 to 80% vel chuan nakum me le jun thla inkara vaccine hi andon man an be se ti asoi United States President Donald Trump chuan FDA in emergency tana Pfizer BioNTech vaccine man apal nuwa he vaccine hi amale White House staff te chuan andong masadon lo ti soi president ne ama naya nathok te chu vaccine pek ma saturin ruang manai siam ni ma se President Trump chuan hei hi thlak tura angen thu pathian ni khan soin tul bik thil te omani lo chuan vaccine hi andong ma don bik lo ti asoi ani Turkey chuan kumni chung Israel rama ambassador ada lo nuwa tun hai khan Israela ambassador ada le ta kum sang ni som poriata United States President Donald Trump an Israel khopueta na Jerusalem apoma Tel Aviv atanga Jerusalem US embassy sandu na lantira Gaza Strip nor huai hot Palestinian te beilet ani wanga lungoi loin Turkey hian hemi kummei thla khan Israel rama ambassador ada chu ko huwa anrama Israel ambassador ompo chu an hot chu ngal bok hemi chanle na tan hian Israel chuan Jerusalem Turkey consul general chu hot chu zui ve ngalani kumni chung ambassador hi da chun jom lowa aum nuwa kum somlemi ufuk Yulutas su Israel ambassador atan ruat anita ani Yulutas si mi fingle fel tak Palestinian thop tu nia soinia Jerusalem Hebrew University Hebrew le Middle Eastern politics po alojir chuak to ani United States President Donald Trump halang na in tun ha Israel hian Arab Ram Bahrain Morocco Sudan le United Arab Emirates tenen in thlun zom na siam na tur in rem na alojia pui to ani kum sang ni som khan Israel commando ten Turkish longa chuang Palestinian ten na chom dona pe katum Turkish activist som te an tha wangin Turkey chuan Israel ne na injom na hi aloti top to ani kum sang ni som paru khan injom na hi an siam thalia ma se sang ni som pariata Israela US embassy son chung changa anin kar boruak a che chhole ani Turkey President Recep Tayyip Erdogan le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te hi tongkomna tak takin anin beifowa firfiak le tual thatu ti puina nei pu to ani Erdogan chuan Israel lo in juda te ram tia Israel atalan po chuna satakin alo soi sela kumin kumtilama traman Middle East remna le muana om theina tura ruang mana asiam te chu soi selin Israel du sakna lantina salutuka apo lo nei tu ten farm lo du lo na nor an hoi hot zela wangin del hui lu na kong pui sang sang te chu kha chun zom zela lani farm bill pathum te chu Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Service Act 2020 Farmer Produce Trade and Commerce Act 2020 le Essential Commodities Amendment Act 2020 du lawin lo nei tu po sang sang te chu November ni som ni paruka tang khan nuar to in Delhi an pan koma heng lo nei tu tam beri Punjab le Haryana mi ani lo nei tu pol ho tu le sarkar lai pui ayo de chu trum nga lai anin betwa heti chung hian in remna an la siam nei thei lo
Union Defence Minister Rajnath Singh chuan India chuan Line of Actual Control LAC a China beina ado le ti so in People Liberation Army PLA chu an ramlama an nor le ti soi kumtin an chin Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry Convention a atu soina Rajnath Singh chuan hemi chungchang hi soi chuakin India ram chu chan china poimo tak tur ama in ading thei ani ti alan tir huna ading mek ti soya tu po ado le thei ti le eng chona po ama chon thei ani ti alan tir hunani ati Rajnik Singh chuan industry te chu armed force a thopui tura mala tura somin technology dik le ral thuam tha manga ramve nimba ka ramdanga sipai man ruwa thon chuana konga sipai te thopui turin asom India le China sipai te chu Ladakh sector ra LAC a thariat chung ani neptua in biak remna tum nei tumin tum engemaw zat meeting nei ani tua ma se a hlawtling nei theilo ramri le lam le lama sipai tam tak in ral ringin an om mek reng ani United Kingdom Foreign Secretary Dominic Raab chu India rama lozinin foreign relation chungchanga thupui mo tak tak ti in India hian ala cham mek United Kingdom Foreign Secretary Dominic Raab hian External Affairs Minister Jaisankar chu inbiak na nei pui nga la rampani thodun na tur abikin international issue a du dan inang an nei chungchang tele malak dan tur te an soi dun ti Ministry of External Affairs chuan an talang India rama a cham chung hian Ministry of Environment Forest and Climate Change Prakash Javadekar le Minister of Education Ramesh Pokhriyal te po inbiak na nei puyang MEA in ata London chuan Dominic Raab lozin hian Trade, Defence, Climate, Migration and Mobility, Education le Health Sector a rampani thodun tur te post-COVID le post-Brexit ti chak dan tur te an soi ani Raab phian ni sawmpani December ningania Bengaluru a tlawdawna Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa nen meeting an nei ang kumsang khazakwa somsari panga a indira kandi kai hroi Congress sarkarin emergency apuan kha apung puya dan kal ani MT kumtam tak nuwa Supreme Court in en fia thale don Central Sarkar chu hemi chungchang thu hi kumsum kwa palimi in thuboi a thelu chu a soi fia angai don ani Supreme Court Bench Justice Sanjay Kishan Kaul kai hroi chuan he thuboi meiche pakhat aming Vira Sarin kumsum kwa pali lai ni to in Supreme Court ngai tua tura a thlen chu an ngai tua dona kumsum li panganuwa emergency puan kha dan ang taka ti thei ani em ti chungchang hi ngai tua thar ani don ani thuboi thelu tu Vira Sarin hian emergency puan kha dan puina palsak le dan dik tak be chana puan ani le ani lo Supreme Court chu ti chiang turin angen ani emergency puan ani wang khan ama le apasal le afa te chuan rampon a lo thei lovin an tlan chia anin le lo zong po man sakani wangin an chan we kani a soi zel dan chuan kha ti hun lai an tlan chiat lai khan Delhi gobuya Gold Arts Business an ya chan thatok engma omlowa man le lungina khung an hlawa wangin ramnanga sahimna zongin an tlan cheta ni chu wangin khathil kha kati hun laia sarkar thinim sobul thil ti mi puite dikna chan vo zong li vek dan kha dan pui kalani ti in Supreme Court chuan puang cheng se adu ani sarin soidan chuan an in chu sakan nia chu tiang boruat lutuk tuar chuak zo lo chuan an hu rei vak lo a pasal chuan thi pata hi ala ne ti chung khat leina le thiang tha ten an dom chuak le ani ti thu Supreme Court ne na thu boi thelu a chuan a jeka aba ngei po khaminu khan nun phung pa ngaya om hlei thei lovin hlauna le thlabar na ina khata chu chuan anun pung pui chu a thing non cham chi reng ani atibok atira he thu boi hi Supreme Court chian apom chak lo le a kan phu lowa har sana kan to khi ani bera emergency kha thil thleng lo top turani just te chuan anti Justice Call chuan senior lawyer Hari Salv thu boi theru
thu boi the lu tu ayo hne na kum som li panga zet liam to thil thleng kha kan kai tho thale don ani a engpo ni se tun din mun ne ngai tu hian he thu boi pom mi chu har sa kan ti ani ati justice call chuan thil thleng ho lo tu thleng ani ka tiang thil thleng tam tak in thum bo to te kha kan lai chuak le tha don ani a mi tam tak an thi to bok sia thu boi the lu tu in dan se mi a roi senior lua haris sal phung chuan chu chu nialin thu nei na man dik lo le man su ni chiam that le ti di ka nga ya chu mi wang chuan in do na thu po in do a zo to nu tung kam tak nu a ngai to ani thin reng ani ati ve thong hun kal to nu then kha thi tu na siam that kan du chuan chui ki rangai thin reng ani emergency hi chu tianga chui ki ngai chu ni salf chuan ati in do na thu boi po tun tlengin ngai to alani democracy ram puitlin na kong zo hlim na puitling lawa khan mihring dikna le chanvo zong zong te chu thlasom poka chung zet nuai bo ani hei hi kan constitution pong leng na rap thlak tak le nun rong berani chumi ni awang chuan tuna thang thar ke ni chuana om mek te hian hei hi kan hriat angai ani chu tiang ani awang chuan he thil hi supreme court hian angai tuang ngei tur ani hei politics thila in hiana le thu in chu ni lo he thu boi the lut tu hi politics lama in ham hnoi po ani lowa emergency nun rong le rap thlak tak tua tu ni chu wang supreme court hian emergency kha dan kalani ti apuang turani hari saf chuan ati khati laya prime minister indira gandhi thuron angin president fakhruddin ali ahmed khan juni somni panga sangkha zakwa somsari panga zanlai thin ma trep khan emergency apuanga hei hi indira gandhi court in thiam lo achan tir tu ka puan ani Allahabad High Court in Indira Gandhi kha MP in thlana diklo takha chele sarkar thil le bungrua hmanga nasa taka hmang ani awanga thiam lo achan tira kumro chung in thlan chu theilo tu le MP ani na po li saknuwa emergency ka puang ani emergency awang khan constitutional right and civil liberty zong zong po ti top lai lok le li vek ania chanchin bu te po an thu chu tu zong zong edit sak vek ania India ram state zong zong a congress ni lo opposition roi tu tam tak te man an nia kum sang kha zakwa somsari pasari marsa emergency hli tleng kan lung ina khung an ni supreme court chuan he thu bo hi kum tam tak nuwa lo lut ania thu boi the lu tu ayo mr salfian hemi wanga tua tu ayo in khongaina aron dilba ka hun kal to a thil dik lo om te chu ti dika siam that tur ani chu tiang chu ni ma se he thu boi le thu mu nu hi kan hai hong hre hle a kum somli panga nuwa athar tho that le hi a kong po ni to che lovin kan hria ani ama ero chu tiang tak chu ni ma se kan ril ru chuan kha tianga emergency pon kha dan ang taka thil ti theile ti om reng ani em ti chungchang ti chiani chu kan ril ru chuan a on hle ani ati chu wangin emergency pon kha dan kal ani em ti ngai tu chu kan ti tu ta ani ati thu boi the lu tu pi sarin hian cheng vai bel cha som ni panga jang nom na peturin a phut bok ani Daniel Zonun siama za kol le billion sang aveng hlui te chu IMA Dehradun atangin thataka pachuakin Indian Army ya commission officer atan an ting an pani hian lieutenant a Bhutanin Daniel hi artillery regiment a omanga billion sang a hi Gorkha regiment a om thong don ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan chief minister le minister of state Robert Moi roi te chu sarkarin ngai huina kai sarkarin in kai huina siam te an zom ro nia so in mipui himna le risel an tir thong ani ati thu chuan siama Congress party chuan chief minister Zoram Thang le sport minister Robert Moi roi te hian December ni som sang ni som ni lai nia kotha tuidam le ma mi ko puya pradhan mantri jan vikas karyakam PMJVK sumhanga sporty changtluna tu lungphumna hun an mana Union Ministry of Health and Family Welfare and guideline for quarantine facilities COVID-19 na siam zuzia Mizoram Sarkar in standard operation procedure SOP siam palzotin
mipui pun khomna an huai hot nia soin hei hi Mizoram mipui himna MNL sarkarin angai poimo lo zia tilang chiang hnia Congress Party chuan angai ani an tia COVID-19 ripui len laia mipui hriselna ti der thawng zonga mitlem te hlawngna tur sum siamna project manga inham puar tawlo turin an ngen ti an soi bawk Central YMA chuan thu chua semin Mizoram PWD in hmun hrang-hranga kawngpui an siama thatak le tlo taka siama ni theinan an mani huam chung tawa theitop lo chua turin YMA branch group le sub headquarter te an cha Central YMA chuan Mizoram hmun hrang-hranga in kalpawna kawng siam hna thaw mek ani ti soin hei hian kanram hmawsawna tura kawngro thui takin a sua in kalpawna tha hian kan hun le tha sen te ti tlemin lok zawka hun hmang thein min siama masawna nasa tak min thlen thei ani an ti kawngpui siam that ani theinan Central YMA le Mizoram PWD in June ni sawm pali sang ni sawm pariata thaw ho na thutlung an siam ti soin Central YMA chuan thutlung kan zia ngeya belchian do le thataka kawngpui te siam ani ngei theinan kan huam chhungah theitop chua kawng siam na thaw te lo vila ma la turin kan in nge ne an tia YMA sub headquarters group le branch te theitop chua turin an cha ni kawng tha nei theina tura ma an langna harasanna an tok ani chuan Central YMA a thlen thuai turin an cha bawk ole viewer te kan channel min la subscribe sak lo in omani chuan min han subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa video kan upload thar te no mu zung zung theinan notification bell kha metula ola inda do nia